Granat. Siz qanchaga chiqdingiz? 37'e çıktım belki 37'ye. 37. Uylanmay yurasizmi? Ne oldu sana? Oy, süйлөшкөнүңүз жок. Var emas bile, süйлöşkön yaxşınakay kızın var o. Gülkayır bile, kimene bir. Yaxşınakay kızın süйлöşüp bütün Бар болчу. Сүйлөшүп жүргөнбүз. Анан тийбей койду. Ne tibi oydu? Ой, ал айтат. Машинең жок экен дейт. Үйүң жок экен дейт. Бизнесиң жок экен дейт. Эчтекең жок экен дейт. Тийбей койду байке. Айтпайт білем, мен кычыраған байкам бар, бизнес бар, этаж үйі бар, кычыр айтал деп айтсаң, көлөтеле да бір туғаныңдар, айтпайт білем. Айткан байке. Байкем бар, крутой миллионер деп мен ага айткам. Ана эмне болду? Не болмак эле? Ошо сүйлөшкөн кызы жеңем болуп калды, жеңем.